Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwagize icyo butangaza ku bitero ibiro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bwazindutse bugaba mu gace gatuwe n'abaturage muri teritwari ya Masisi. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwihanangirije ingabo za MONUSCO kureka ibikorwa byo gushigikira ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ibikubiye mu butumwa umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yashyize hanze akoresheje urubuga rwa X muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 1/4/2024. Muri ubwo butumwa Kanyuka yihanangirije ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO guhagarika ibikorwa byo gushyigikira ingabo zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'abarundi, abacanshuro na SADC kuko bakora ibitero byibasira abasivile. Ubutumwa bwa Kanyuka buvuga kandi ko kuri uyu wa mbere iryo huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imitwe yitwara gisirikare nka Wazalendo na FDLR bagabye ibitero mu baturage ba civile batuye mu karere ka Butare, Nyenyeri no mu tundi duce turi hafi y'aho ngaho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki yasoreje ku butumwa buvuga ko ingabo ziharanira impinduramatwara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 ARC mu gihe nk'ibi bakora uko bashoboye kugira ngo bahagarike ibitero biba byagabwe mu baturage. Ibitero bibaye mu gihe ku munsi w'ejo hashize hiriwe ituze ku murongo w'urugamba hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Mu gihe MONUSCO ishinjwa gutera inkunga ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, ku rundi ruhande leta ya Kinshasa nayo ishinja izo ngabo z'umuryango w'abibumbye gushyigikira M23. Kayita avuga ko umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira uduce dutandukanye. Akavuga ko ateye impungenge n'uburyo uyu mutwe ukomeje kwigarurira uduce twose twavuyemo ingabo za EAC. Mu buryo akaba avuga ko imitwe yose yitwaje intwaro iri muri Kongo yagakwiye kuba ivayo igasubira mu bihugu byayo. Ibi abivuze nyuma y'uko ingabo za M23 zavuze ko zitazahagarika urugamba igihe cyose FDLR ikiri muri Kongo. Kayita akaba yavuze ko umutwe nawuteje ikibazo muri Kongo ari FDLR ndetse na ADF y'Abagande. Akaba asaba impande zihanganye kuba zajya mu biganiro kugira ngo ibibazo biri muri Kongo bibashe gukemuka. Ibi akaba bisaba umutwe wa M23 n'ingabo za leta FARDC. Ariko leta ya Kongo ikaba yaravuze ko idashobora kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Umunyamabanga wa leta y'u Burundi Niyonzima Jerome avuga yuko nta biganiro bishoboka hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi igihe cyose leta y'u Rwanda itarohereza abayobozi ba leta itabara mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera bwabo. Umunyamabanga wa leta y'u Burundi ibi yabivugiye mu kiganiro n'itangazamakuru mu ntara ya Karuzi ubwo yavugaga yuko leta y'u Burundi yasabye leta y'u Rwanda abayobozi ba leta itabara bakekwa kuba baba mu Rwanda kugira ngo boherezwe mu gihugu cy'u Burundi maze baburanishwe ku byaha bakurikiranyweho byo guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Uyu munyamabanga yavuze yuko aba bayobozi ba leta itabara aribo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu n'abarundi bari batekanye. Avuga ko igihe cyose ibyo basaba leta y'u Rwanda nitabyubahiriza kohereza aba bayobozi ba leta itabara n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi itazigera ifunguka. Ibi yabivuze nyuma leta itabara itangaje yuko ariyo yateye u Burundi, ariko perezida w'u Rwanda akavuga yuko amakuru yahawe n'ubutasi bw'u Rwanda yerekana ko leta itabara itegeze itera igihugu cy'u Burundi ahubwo ari ibitero byahimbwe na perezida w'u Burundi kugira ngo baharabike leta y'u Rwanda. Abarwanashyaka ba Peace imbere kuri mu karere ka Karongi ndetse n'abo mu ntara y'Iburengerazuba muri rusange basobanuriwe icyo ishyaka Peace imbere kuri riharanira, nubwo rivuga ko ari opozisiyo, rivuga ko ari opozisiyo ariko itagamije gusenya. Ishyaka Peace imbere kuri rihakana, itanga ibitekerezo byubaka, rihakana rivuga ngo mu gihe ahubwo ku nyungu zitandukanye iyi polisi ibi igihugu cyageneye abanyarwanda aribo bagenerwa bikorwa urumva byakozwe nabi, ahubwo byari bikwiye kuba byakagenze gutya. Ibyo nibyo bita kutavuga rumwe n'ubuyobozi, ariko ntibisobanura yuko ubaye umwanzi w'igihugu. Nakubwiye ko kuba umurwanashyaka, kuba witwa umurwanashyaka ntabwo bisobanura kurwana, oya bisobanura guharanira
yego umurwanashyaka ntabwo ari umurwanyi w'ishyaka, ni umurwanashyaka. Umurwanashyaka bisobanura umuntu uharanira ikintu runaka, ntabwo bivuga sibyo, ntabwo bisobanura umurwanyi. Ni umuntu uharanira kugera ku kintu runaka. Yego ntuzatinye kwitwa umurwanashyaka mu gihe cyose uzaba uharanira gukorera ubuvugizi abanyarwanda. Ngo byo tuvuze ijambo politiki tuba dushaka iki? Iyo uvuze politiki, ubundi politiki yumvikana mu buryo bungahe? Butatu. Urubyiruko murimo mwize aribyo bita ngo mwize political science, sibyo? Wize science politique, sibyo? Iyo uvuze politiki, ikintu cya mbere umuntu yumva igisobanuro cyane ni political science, sibyo? Wize political science burya ni umunyapolitiki kuko nibyo yize. Yego ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri politiki yumvikanamo, uri kumva, ni polisi, ni politiki na polisi. Polisi ni iki? Politiki yo guhuza ubutaka. Abaturage mwese muri Karongi muhinga iki? Bababwiye iki? Ibigori. Iyo ni politiki yo guhuza ubutaka, sibyo? Iyo ni politiki yo guhuza ubutaka. Abaturage muri Karongi mwese ku itariki y'izinga z'ukwa kangahe mugomba kuba mwatanze mituweli de sante, ubwishingizi mu kwivuza. Iyo ni politiki, sibyo? Politiki yumvikana ku buryo bwa kabiri yitwa polisi, sibyo? Leta ishyiraho politiki nyinshi zitandukanye bitewe n'ibihe aho bigeze zigamije guteza imbere